Kamauyong parish kabalaple dang hausnam balala kalapanong yak procession Maria beningkong haka Santarik Risau. Haka baki pai ringet naki Hinrio Tili ki Catholic Managing Committee CMC kila shembentada kajing syongshin. Lapan rehem yakan ika procession da laingut ki soblay ki bakentup yu Reverend Padar Alfred Lingdo Nongbri Parish Priest, Reverend Padar Sirius Imle Assistant Parish Priest, baru Reverend Padar Jemeris Shilla. Walada kasun beneng kalapan i kidak kishin ban hap slap handai ki pai runget kile mi pat ba ban ra ya ka durmat janga Maria Thaisoti nadu yeng mani ter shadu surok ba ha mekofet bat wan pai sha yeng mani rengkat ki jing rwa ya ro ya ka me beneng bat ki jing duai reu blei ya uru seri bakhut anda la poi yeng mani lapan bu da ka jing mani ya ka sakramen bakhut tam keduan bat da ka jing ku ya ki pai runget janga parish baro kawe haba paria ya ka ketien ublei halor ka phang ka baya dei berkajing penbena u Angel Gabriel ya ka Maria Thesoti ba ublei ula jet ya ka banlong ka kemi jong Jesus Christ nong penem Reverend Padar Jemeris ula banjur ya ka jingko ngo jong ka Maria ya ka mon jong ublei. Yang buruk di Maria Siti, Maria Haji Siti, Kemana-mana